Kalugurang mga kabataan, ikasal pantayanan, ngayon po Domingo iti pagmasusyan tayo, the solemnity of the body and blood of our Lord Jesus Christ. Inya pong minabasa na Webis, may ganap niya kinatao, ing Picarex 29. Nung karing bigunaman tayo, belindan, ing pie, at kabanalan ng Blessed John Paul II. Maswerte ko po, huling higit yan 5 beses, John Paul II. Pero mas maswerte na rin ang akayabi ni John Paul II at ilang litrato with Blessed John Paul II. Mas maswerte lang naman din ang may katalan kang John Paul II. At maswerte lang naman din ang kinawag at inuman ng John Paul II. We take pride, ulinikit tayo, o kaya naman natintang litrato, kaya may ng John Paul II. Pero ngayon, maswerte tamang pili. Uling kayabe tayong Ginoo. Muitang kayabe tayo, king kaya naman, king banal na Eucharistia, king kapulungan, ning kayang palayan. Karing kapara tamong makailangan, more than kayabe tayo, tatanggapan tayo Ginoo. Tatalnan tayo karing gamat tamo, magpainaway karing dila tamo, at magisan metong yung katamo, king katawan tamo, o iya tanggapan tayo king banal na komunyon. He becomes a part of our body and blood and every fiber of our being. The God who walked with the Israelites is now the God who is in us. Inantabayan na yung ginuring Israelita king ilang king kanilang desert journey for 40 years. The God who is with us is now the God who is in us. Tatanggapan tayo king banal na komunyon. Baka niyan tamo kalapit king among Ginoo. Tatanggapan tayo. We become one with Him, and He becomes one with Him. He becomes a part of us, so that like Him, we may be like God, and we may live according to the dignity of God's children. My dear brothers and sisters, every now and then, we need a blood chemistry checkup. Lalo-lalo na po itang natin ang edad. Every 6 months, or every year, we should have a blood chemistry check-up. Uling nung namin kakalantamo, makakayap o makakarok kaya katamo. Nanumaning sosobra ay mayap, nung sinobra ka sin, mitas ka presyon. Nung sinobra ka sugar, delikado kang diabetes. Nung sinobra ka taba, kakanan na taba, fats, mitas ka cholesterol, ang bong triglyceride. Nung mahilig ka rin nuts at laman mitas ka uric acid. Kaya pa-check up niya naman yung level na nagkaya ng potassium. Uling botang kulang ka potassium, mamulikat na rin muscle mo, at botang umamang kang papuntang banyo, nung kulang ka potassium. At miyan haliwapang blood chem to determine nung atintamong sakit king liver o kaya naman king tapo. Kabang mitakas, lalong delikado. My dear friends, otang tatanggapan tayo ing banal na komunyon. Mitas tamong level. Miyaman ingangtas ng karatamong dangalan bilang tao at bilang anak ng Diyos. The Holy Eucharist will raise our level of love, our level of charity, mitasing level ng kakatamong humility, mitasing level ng kakatamong pamakatawan. The Holy Eucharist will raise us up to a higher level, to a higher dignity, worthy of being God's children. Yeah, my dear brothers and sisters, sana habang tatanggapan tayo ng king banal na komunyon, habang tatanggapan tayo karing kaya naman
mitasing level ng keratamong love. Our level of faith, hope, humility, kindness, goodness, and forgiveness, kailangan mitas. King pangananggap tamo ang Jesus, King banal ako ngayon. We become what we eat. At sana the more we eat and drink the body and blood of Jesus, we become more like Christ on the level of love, humility, kindness, goodness, sacrifice, and forgiveness. Nanuwi kayo kami sa mga tawad, mababa may puri ng kayang mga Christian. You need a higher dosage of the body of Christ. Maybe you should go to church more often. Bagmitas level in kayang charity at lubod. My dear friends, meron po ka rin paborito tamang pamangan, itamang Pilipino, yamin nittat o dinuguan. Do you believe in kapag nagkakatamo ng dinuguan, nittat, in kayang katawan ng daya, in kayang daya, dinuguan, in kayang tinape, puto, dinuguan with matching puto. Pero nalang pamiliwa ng dinuguang body, ang pong dinuguang Kristo. What is the difference? Nittat body, ang pong dinuguan ng banal na misa. According to studies, o kanong nakatayang doreng babi, magpakayan dala, magbaluan ng takala toksin, uli na rin kaya ng takot at kamwa, kitang makamate karela, takot, kitang balisog, o saksak, amintarak king ng batang, mimira rin takot, gugulebe yung babi, magbaluan ng takala toksin king kanyang daya. So much so, botang mamang tamong tidtat, kakanantaming takot at kamwa ng babi. At itantok sinami samot kitang dayana, yang kakanantamo. And yet delicious. Mag-enjoy tamong mamang tidtat, lalong-lalo na nung biyasa yung magluto. Pero botang kakanantayang dinuguan ng Kristo, kakanantamo ikayang lugod, ikayang pamamatawad, ikayang kaligtasan, asimbot na, kapamilataning kayang pamainasan, at kamatayan ng krus. O yan ang paborito tamong pamangan bilang Kristiyano, dinuguan ni Kristo, ang kanyang dugo at ang kanyang tinapay, ang kanyang katawan, na kanyang inihahapag sa banal na Eucharistia. When we receive the body and blood of Christ, tatanggapan tamo itang kayang lugod, itang kayang pamamatawad, itang kaligtasan na simbot na para kaya kanaman. Minsan po may kalsada rin gagawang commercial milk. Yung DOH. Uling pepalwal niyang commercial yung DOH. Sabi na ng DOH, ot kano pakanang gatas gamulan, gatas baka, at miyayariwa pang gatas ng animal, denala, etanaman damulan, etanaman baka, etanaman kambing, ot painuman talat pakanang gatas animal, ding anak. Miguel Sada rin gagawang commercial milk, laban and DOH. At inyapin naman matulid. Nga daming sasabi, nung ano'y anak, peparagul may gatas kambing, o ta maging ugali ang kambing. Pero yung anak, may ragul yung gatas ng Indo. Itang anak ay ta maging matunod siya. And the best bonding moment between a mother and a child during the breastfeeding time. And according to studies, kung ang aming Indo magpasusuyan, makaranas siyang ecstasy. The ecstasy of giving her life and blood, kaya ang anak bayang pumapi. And here is the moment of ecstasy. Boda yung Gino'y tawon ng kayang katawan 1,000,000 times in the Holy Eucharist. Our ecstasy po ang tanggapan tayong Gino, karing katawan at kaladwa tamo. Oy, the moment of ecstasy tamo, our union with the Lord in Holy Communion.
Inyamin po nang ikatamu, mabibigyan tamo king banal na komunyon. Lalo tamang maging mayang katao. Lalo tayong maging kaugali ng Diyos. Poda'y anak mesese, ikandungan na ito. At podang meron tamo king breast milk, galing kaya tamang pengari. Nakakuha tayo manugali, ding kaya tamang pengari. Podang masesya tamo ka rin amano ng Diyos. At king kayang katawang at kaya, king kaya ng batan, maging malugod tamo at maya, kalumanan ng Diyos. Brother, brothers and sisters, sabi ng Mother Teresa of Calcutta, now a saint, the body and blood, the body of Christ that we receive in Holy Communion is the same body and blood of Christ that we serve in the sick person. O yan po yung challenge na ng banal na Eucharistia. O tatanggapan tayo Kristo ng banal na komunyon, kailangan tanggapan tala naman din kalumatamang taong mangailangan kikiratamang pamimiyay. Delikado yung makinabang. Uling patse may kinabang ka ikudmin, tatanggapan may ng kalaban mo may buburing katawaran. Patse may kinabang ka, burin ang sabihan, you are receiving in your life. Din kapatid mo, mangailangan. At ini papakit mo. Kapamilan namin ng Compassion Center. Sacred Heart Compassion Center of Minali is our way of showing charity and compassion